Pozdrav ljudima, ovdje iđu dan sigurno GTA 5 teke. Ovo je prva teka za danas, zove se No Ace Race. Confirm continue, to je confirm settings, play, yes. Sad čekamo da se završi ovaj rounding session. Bijem custom name, confirm continue, ready to play. Današnji izazov će da bude da nosim naočare u svetu i teke, što se nadam da ću uspjeti nekako. Aha. Ok. 3, 2, 1, krećemo. Dostupno mi je oružje. Idemo po prvi checkpoint. Što se nadam da će biti dobro, uspevam sad nekako, makar uspevam. Da vidim. Oho. Dobre. Udario sam tu gdje ne treba. Ali se nadam da ću moći pokupiti checkpoint. Morat ću se respawnat. Što će biti malo zeznuto. Nije ni prvi minut tek i ja sam se već zeznuo, ali polako. Navići ću se ja. To je što glećemo dve teke danas. Pošto mi nadam se da ću moći i ovu da vidim kako treba i kako Bog zapoveda. Ohohohohohoho. Ohoho. Ohohohoho. Idemo. Sad. Tu malo prikoči. Penjemo se gore. Okej, sad. Dobro, pa nema nekoga. Kako sam se ovdje mogu spustiti? Ali samo polako. Ništa se vi ne bojite, sad ću ja. Dobro je. Tako. Dobro. Ne. Idemo po sljedeći checkpoint. Ohohohohohoho. Ne zareći se. Ajde okrini se, ako Boga znaš. Sad ovako da tražim. Nazad. U redu, idemo dalje, pićemo dalje, samo ovoga da zaobiđemo to. Penjemo se, ajde, koči tu, polako, idemo unutra. Ispjevi se. Tako, sad. Jesi da će ovo trajati pola sata, no da nima veze. Padni. To. Idemo dalje. Pokupili smo checkpoint. Samo ok. Evo ga sljedeći checkpoint. Dobro je, 22 sam pokupio, 54 moguća.
Da vidim, ohoho, polako, nemoj da mi kvizaš, molim te, nemoj da mi kvizaš, ajmo, ovako. Idemo dalje. Dvadeset checkpointova, ovo će mi biti jako dobro. Ovo kad završim će biti ekstra. Sad. Da vidim. Samo ja nešto još 21 checkpoint. A to će mi nije lagano biti. Idemo lagano. I tako. Ekstra ne premaši niti jedan checkpoint. Ali se malo sudarim, no da nema veze, sam da nisam stavio 2 knjige. Ovako. Ovako. Imam još 40, to jest još 6 checkpointova, a 50 sam ih pokupio, a imam 54, znači vidio sam cilja. Ovo mogu da zaobiđem. Idem polako dole. Molim, pa ja sam stavio 2 kruga. Jao. Kako nisam gledao pri namještanju. Jao. Sljedeće će biti samo 1 krug. Ili ćemo odigrati 2 tek, nećemo 2. Pošto mi je ovo jako dugačko. Ajde ovako. Jao, šta sam ja napravio? Da sam prvo namestio, pa da sam onda stavio cvijetak. Ovo će mi život biti. Ajmo polako. Moram tako pošto. Pokupio sam checkpoint, što je svaka čast. Znači morao sam 2 puta da sam... Di su mi? Odsjeti posljednju zedu. Kako sam se sjebao. Dobrze. Idemo dalje. Znači, ostao mi je još jedan put. Ne. Još mi... Znači ja ovo mogu da vidim samo polako. Tu mi se desi kad
da stavim krize. E sad tu kućim ovo. Okreni se. Tako. A. Dobri. Ovo sam uspeo. Ovo sam uspeo ispere sve. Dobro, imam još 32 checkpointa. Samo da si mi se ti isklonio. Nemoj si zazimati. To. Nemoj si zazimati. Penji si gore. Nemoj da padneš gore. Penji si gore. Penji se gore. Dobro. Dobro. To. Idemo. Samo se okreni. Okreni se. Dobro. Sad nastavljamo dalje. Još 20 checkpointova. Tako. Dobro. Ovako. Pa tako. Samo trenutak. Idemo dole. Još 4 checkpointa. I to bi bio to nastavak u sljedećoj trci. U sljedećoj trci bio je X85 Confirm Continue. Ready to play. Ovo je stunt trka i nadam se da će ovo uspjeti kako treba da trudim. Pritiskam duplo V da bi dobio turbo start. 3, 2, 1, krećemo. Stavio sam jedan krug. Oho. Dobro je. Ajmo samo lijepo okret nazad, okret.
Dobrze. Użyjmy dosyć jeden checkpoint. O, stan czeka. Dobrze. Wyjду. Okej. Wyjdu. Okej. Okej. O. O. Brawo. To. Brawo. To. Brawo. Taco. Brawo.